kumsang ni som ni le pathum January ni som hania Rainbow Mizo channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zopa in chibai le thau ule tuntruma chuan khovel ramdanga thilthleng chanchin thar te kalsanin Mizoram chunga thilthleng mek chungchang report kanron pedon ane nikum kumsang ni le som ni panni August ni khata khan lunglei districta middle school zirtir tu te antho thatlo wanga NGO krang le khotlang nu le pat te trangkopin ma anlak na chungchang kha report kanron petowa ti chuan tuntruma hian chithar khuwa khotlang hroi tu ten mingan na le minbai saina angin tuna handin mun le chithar middle school chungchanga ngaidan an siamte Mizoram State Sarkar hroi tu tele an bial tu MLA te Education Department laka anlung oilo na le beidon na lian tak anai chungchang hi report kanron pedon ane chithar khuwa hi lunglei district chung lunglei khopuya tranga lalo taka om ania an khuwa middle school chithar government middle school a na thok tu ten an na an thok thatok lawa zirtir tu ten school an kai thalawani tin hemi chungchanga malatur hian chithar khuwa hian NGO frang Intelcom le Village Council te zirlai nu le pa te Intelcom in Joint Action Committee andina nikum kumsang ni som hi le pani mei tha vela tang khan an skula zirtir tu te sikul an kai that du lo wang le zirlai ten an torna sat thu hi malak na chi frang na in an mani bial tu SDO nena tepo anlo thlen towa SDO hian chithar government middle school a zirtir tu te chu sikul kal thatur le an na te ngai poimo turin hriat tirna ati chuaka JSC hroi tu te hna tanga thu kan don tan chuan he order hi zirtir tu te zong hna hian pek ania masen mani bial tu SDO in he order school ngai poimo tur le sikul kal thato tura zirtir tu te a hriat tirna hian omzia anei tak lo wangin khotlang hroi tu Intelcom Joint Action Committee chuan malak na an nei zuita chithar government middle school a zirtir tu te sikul an kaidan attendance chu lak anita ani khotlang in attendance an lak atanga he sikula headmaster in charge pupi si lalrin moya chuan nikum kumsang ni somni pani jun tha khan nili chau sikul hi akala July tha attendance lak le ania July tha khan an hathona skula hian ni chau sikul akai bok ane zirtir tu dangle pulal roliana chuan nikum jun thachung khan attendance anla katranga alan danin niriat chau an hathona skula hian akala July tha nithum chau skul hi akal bok ane heng zirtir tu pani tilo zirtir tu dang laljom puyale lalni pui ta hian aikal lain an chhor charcharani ti chithar Joint Action Committee te chuan thu chua siamin an puangzar ani khotlang nu le pa tele NGO hroi tu te hian ngen na an hena hian an thlenta chithar government middle school a hian aikal lalawa an ma ni ngai ronkal turin an nge na ma se hetianga an ngen chung hian aikal an chhor zui zel ni in an soiboka chithar Joint Action Committee te hian thu chua an siama an ziadan chuan heng zirtir tu pani aikal la te hi har satna sikul ronkal thailo khopin an nei lo nia an hriata wangin aikal chhor to lo turin an tia mase an chhor zui ta zel ani hetiang te nuai ani lai hian an zirtir tu jingami Marvin Josang liana chu Falcon Aizola hunrai to tak atang khan atacha lak phei anita zirtir tu in dailo na wangle zirtir tu ten sikul an kal that bok silo wangin Marvin Josang liana hi apos ngai chithar government middle school a hian dakir le turin thunai tu te hna Joint Action Committee te hian an thlen boka mase hei po hi ti hlotlin sak ani ta chuang lo bok ani tin atira attendance kan soito pupi si lalrin moya headmaster in charge hian Mizoram khodanga thilthleng ngai lo le anti kan la hriat ngai mi lo angin school building chunga hian class 8 room hi inatan aluani ti Joint Action Committee te hian thu chua an siama hian an jiak lang bok ani chithar khotlang hroi tu ten an soidan chuan ani hnena po hian in danglua tura an ngen nuwa po chua san zai rel lowin class 8 room hi alu zui ta zel ni in an soibok heng kan han soitak ta hi kumkalta nikum kumsang ni somni le pahnia thilthleng te kha ania kan video lo thir tu ten tuntruma chithar khotlang hroi tu te malak na chungchang hi fiazoka kan hriat thainan hun kal to an thil ton le thil thlan dan te kan ron thual non thuak ani ti chuan hetianga malak na sang an nei nuwa hian
Chithar Government Middle School a hian thil thleng thar le chanchin lomom lampang thleng aom zui tak mi alo wangin nikum kumsang ni somni le panni August tha khan malak na lian tham takin kalpui tran anita August ni khata khan press release siamin Chithar khuwa tlomngai pol thrang thrang intel khom te khotlang throi tu tele zirlai nu le pa inzom khom Joint Action Committee ta chuan Chithar Government Middle School a zirtir tu na thok tu zongzong ta chu an zawain thak vek turin sarkar an bai sai thu an puangzara heti rol hian hemini vek August ni khata khan sarkarin an ngen na le an bai sai na te hi ati hlotlin sakma chuan sikul hi kaizui remtilawin sikul kaltur hi an dang zui ta ane Chithar khotlanga oime khroi tu tan na tanga thu kan don dan chuan zirtir tu ten sikul an kai that du lo wang hian zirlaino pangten nasa takin an tura zirna an fol pha hlenin an soi boka heng ta hi Chithar khotlang khroi tu tele zirlainu le pa ta chuan an ngai mo na arei to hlea kan soi ta kang khan nikum mei tha vela tang khan malak na an lo nei towa SDA win thu chua order asiam meu point zom a hlo tak lo wangin nikum August ni khata khan sikul kai tur hi an danga khamini tranga nimin thleng khan Chithar Joint Action Committee te hian sarkara ngen na le bojuina chikrang trang nei chungin sikul kai hi anrem tilo chunjom zela mase sarkar hian an bei saile an tu an thlen zongjong te chu pakhat ma ati hlotlin tak lo wangin voin chamalam panga khan Joint Action Committee hroi tu te hian an malak na te a hlo cham veka wangle kan sarkarin malak na omjanai le mumal taka akal pui lo wangte in an lungoi lo thu an pongjar ta Joint Action Committee hroi tu te hna tanga thu kan don zui zel dan chuan Education Department lampang chuan nikum kumtop lampanga khan transfer and posting khi an khoidona wangin chumi huna chuan an skula zirtir tu tur po hi khoitel ani tur thu an hrila chu ngak hlel taka an lo thir lain tun thleng hian Chithar Government Middle School a zirtir tu na thokmek tu ta hi lak chua pakhat ma an la om lowa an ayo tu tur ronda pakhat ma an la om lo boka an mani bial tu MLA hena po an mang an thu le tranpui tura an du thu han lo thlen to boka ma se an MLA hian ti takzata abo zui lo nia an hriata wangin bial tu MLA hi doctor ke pachunga ania an hena hian voi duai lo an harsat na thu ta hi an lo thlen to ma se an khotlang tan hian ti takzata malak na anei lo wangin khotlang chuan an dem takzata ni ti an puangjar bok Chithar Joint Action Committee te hian sumle paipo an sengnem to hleni in an soya sarkar dorna turle office dorna turatan hian poisa te thokhomin thayang angin an lo tang to thina mase chung jong chuan omzia anei talo ani Mizoram sarkar hroi tu tanhena voitam tak an thlen le Education Department na an thlen chungpo omzia anei lo wangin Mizoram sarkar hroi tu tele Education Department ta chu antem takjatani ti an puangjar bok ani Chithar khotlanga Joint Action Committee hroi tu tenena phone call manga kanin biak na thu kan don dan chuan Chithar Government Middle School a na thok tu tur hi khotlang mi puiten lozong ula in mu chuan in Middle School a na thok tu tur hian ronda an niang ti in Joint Action Committee tenena hian an hriat tir ani hemi chungchanga hian khotlanga kan sikul hrang te hi Government Middle School hani ngat phai chuan khotlang mi puiten na thok tu tur hi kan zon tur le kan ngai tu tur ani lawa ain kol tu sarkar le department mo phurna ani in hriata heta hian sarkarin achan na hi thil diklo taknin alanga Chithar khotlang hroi tu te po hian sarkarin achan na hi anti turnia an hriat lo wangle Chithar Government Middle School a zirtir tu na thok tu tur hi sarkarin aronda ani lo chuan anni tan lo zon mu mai chi nia an hriat lo wangin he skula zirtir tu na thok tu tur hi an zong zui tabik lo ani ti chuan Chithar khotlanga NGO hrang tele zirlai nu le pa te khotlang hroi tu te hian nikum kumsang ni somni le panni mei tha vela tang khan zirtir tu te sikul an kai that du lo wang hian malak na an lo nei tran to ti chuan kumin kumsang ni somni le pathum thleng hian sarkar hna tangin chan na engma an hulawa an bei sayangin Chithar Government Middle School a hian zirtir tu thar da an ta boklawa masenikum August ni khata tanga tun thleng hian Chithar Government Middle School hi
kal rem tilawin nu le pa te hian sarkar norna tan an manga ti chuan hun rei tak chung he school hi khar alo ni to ani kumsang ni somni le pathum kan han chung kaya voin khan chithar khotlanga he school a zirlai nu le pa te le khotlang khroi tu te NGO rang intel khom joint action committee chuan he school hi hun rei tak chung khar lo ni to in sarkarin anhar satna te chinfel sakngai tura han bai seilain chungan bai seina ta chu engma ti hlotlin niloma sela zirlai ten nasataka antor theidona wangle zirlai ten final exam an nei hun athlen don nai to wangin chithar joint action committee ta chuan voin khan thu chua siamin sarkar laka ril runangoi ngoi chungin he school hi an kai chhun zom anram ti sakta ani chithar khotlang khroi tu ta hne na tanga thu kan don danin zirlai te hian final exam an ma chhon hun athleng don nai to an tan hian kum khat chau po an hlowa pol ngaya kum thara an thut non le hi thil ti chia an ngai bok si lo wangte joint action committee chuan malak na tur nia an hriat zonga ma an la to ma se chunga chuan an hlo chama beidon na bak an mu lo wangin chithar government middle school a zirtir tu te sik soina omlo ma sela ril runa tak chungin Mizoram state sarkar chunga anlung oilo thule andem ziate education department andem ziatele anmani bial2 MLA Dr. K Pachunga po andem takzat thu puang chungin sikul hi kaichun jom hanram ti thu hanpung jarta ani kanthu bullama khan le lokin han soifia lokila zirtir tu te attendance report kanron soya khan jun thale july tha chau kha kanron reporta kha report kha khotlang khroi tu ten zirtir tu te attendance unlock tran tiratranga unlock top thenga report ania joint action committee khroi tu te hna tranga thu kandon dan chuan nikum jun thale july tha chau kha zirtir tu te sikul ankal that lo hi anilowa hun rei takal to tangkhan zirtir tu te hi sikul ankal that du lo wangle thunai tu te hna na po khotlang khroi tu ten an lo thlen hial to nuwa chu chuan omzia anei lo wangin June thale July thabik te akhan chithar khotlang khroi tu te hian chithar government middle school a zirtir tu na thoktu zongjong ta chu sikul ankal dan attendance hi anlata ani tin headmaster in charge in class 8 room alwa chungchanga khan nikum kumsang ni somni le panni august ni khata khan sikul kai tur andan nia he school a headmaster in charge hi aron kala class 8 room alwa na tang hian khotlang khroi tu te joint action committee te hian abung ruate lak chhuatirin class 8 room hun rei tak alolua to tang hian an chhuatir ani chithar government middle school a har satna thlengme ka wanga malatu chithar joint action committee ten voina thupuan an nei hi kan video tlangkom na tan kan manganga ti chuan he video lo thlir tu zongjong ten comment lama in ngai tan lo sei thak turin kan som bok cheu ani voina chithar khotlang khroi tu ten thu chho an siam hi ilo thir howangle hey hoinia jesi chithar le zirlai nu le pate trang kopina government middle school kan zirtir tu te sikul ankal thalo chungchang te le zirna chungcha kan nu fual na sak ma wang te in sikul august ni khat sa sang ni som ni pania khan kan lo khar to chu thei to pin kan bo zuya august ni kwa khan lung leila matrangin education ayo le samagra ayo te helai kan khuan ron kala anni te na ruam na te kan han siama te chuan sikul te po kan han hong le te chuan thei top chu in chithar government middle school zirna that thei nan ma kan lak chun zoma date ni som pakua ga sang ni som hi pania education director muin aizola kan kala ti chuan thei top chuin ma te kan la be zela chung te po chuan rak tha en ma chu thei lowa ti chuan kan MLA ne la te kan kala kan thena voini thlen hian chung kan du na te kan thlen te chu pakhat ma ti sakin kan om lowa chithar JSC le zirlai nu le pate kan rilru na hle maya kaini chun malak dan dangun kan thla to lowa kan bei adong tak zet to Mizoram sarkar le education department hian hen kan malak na zong hi pakhat ma min ti lo tin sak lo bang hian
kan ril ruana tak zetani ti hi voin nia kan han soi thar le du a ti chuan education lama tang hian tlem lai do khan thil bei sei deuh te kan han donga October tha hian posting khoyani dona chumi hun chu nga ula chumi huna chuan nang ni po kan lo ma te lang che umin ti a ti chuan kan nga ka chung hun te po chu pela ti chuan voin ni hi kan han thleng ta a voin ni thlengin engma kan malak na hian hokin na kan mulowa zirna chung changa mason kan du a kan malak na zong zong hi kan lo cham veka kan theina zong zong kan senga sum le pai thlengin tho khom chotte in ma kan la tak me wa chu ti chung po chuan voin ni hi kan thlenga a beidon thak le moya aril runa thaka Mizoram Sarkar le Education Department te he kan malak na hian heti tak maya ngai tha le ngai sak lo kan ni hi kan ru ana a kan dem tak zeta kan bia tu MLA Dr. K pa chung a po ane na voi tuai lo heng thu te kan thing ri a voinia hian ani point malak sak tak tak hian kai ni tan hian ke pen lo ni in kan ria a arelu na thak kan tia kan bia tu MLA Dr. K pa chunga kan dem tak zet boka ti chuan Chithar Government Middle School in zirna kan no pangten man son ve theinan kan thei ang chen chuan malak chun zom chu kan latum zela maro chu kan thei to ka ro chu an niam ti kan ria a kan hun lo la kal zel tu ra ro chuan Mizoram Sarkar le Education Department te kan har sak na kan khen te min ngai poi mo sak te poi kan phut viu boka ti chuan hei boinia hian MHE PI o te Village Council I o te UMA I o te le SMC I o te zirlai nu le pa I o te voinia hian helai muna hian kan kal khoma ti chuan voinia tang hian school hi dan pa ngai government middle school Chithar hi hon chun zom kal chun zom ani le to do na tunai ko bela chuan kum khat kan tu kan pa ten zirna an thon oppo hi wi om em to a chu bang chuan kum to that tram kan ma chon mek to awangin tununa hian school khar chun zom le theidin huna kan ding to lo ni in kan ria a beidong tak le riluna tak chungin voinia hian government middle school Chithar hi kan hon chun zom le ta ni